Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo lazanje. Pripremimo sve što nam je potrebno. Iseckamo jednu glavicu crnog luka. Izrendamo jednu šargarepu. Sitno iseckamo 3 čena belog luka. U tiganj sipamo malo ulja i zagrejemo. Dodamo luk i šargarepu. Malo posolimo i ispržimo. Dodamo beli luk i 500 g mlevenog mesa. Može pola svinjskog, a pola junećeg. Kada se isprži meso, dodamo crvenu začinsku papriku, biber i origano po ukusu. Promešamo pa dodamo 500 ml paradajz sosa. Opet lepo promešamo i kuvamo na srednjoj temperaturi oko 30 minuta. Pripremamo bešamel sos. U šerpicu sipamo malo ulja, 50 g maslaca i zagrejemo. Dodamo 3 pune kašike brašna. Pržimo na niskoj temperaturi uz stalno mešanje. Postepeno dodajemo 500 ml mlijeka. Dodamo malo soli i bibera. Mešamo dok se ne zgusne. Pripremimo 300 g rendanog kačkavalja. Sada na dno vatrostalne činije stavimo malu paradajz sos. Preko naređamo lazanje. Stavimo 1/3 mlevenog mesa. Preko stavimo 1/3 bešamel sosa. 100 g narendanog kačkavalja. Ponovo stavimo lazanje, meso, bešamel sos, sto grama kačkavalja. Naređamo i treći red. Preko kačkavalja pospemo malo origana. Dobro uvijemo folijom i pečemo oko 50 minuta na 180 stepeni. 10 minuta pred kraj podignemo foliju da se malo zapekne. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!